bit viwandani Nairobi company nero yemo company bune ya Kisii FM ndio umaite ina company abakora imirimo mbaro na mbaro asibitangura ao korengana n'imirimo chi department inchiro ntubwate departmental heads ntubwate directors tugotwara managers yes na mambo kama hayo bono asim company ye umusaja na arenko oyomo ikarengo musani sana bumo director mwenyene company hii ni dondoo inatoka kwa gazeti leo inatoka viwandani Nairobi wana umusaja oyo alikuwa mzembe kidogo gasi ahita ariko yekora bwikira nubuya gutwara no muntu gasi ya ni bwata maboli ya mange rero yani kira lituko gwikari boli ngekenga kikerega ngote marengi kwegerera ini whichever way naende igose in anyway naende bwanje rubo lakini gasi ariko kore nyinge ne ya umbea eri gasi ya no gusangiriria birengereria agocha kokoro musani aigemeremo ale ni internal reporter internal reporter one ere gagocha bwekora timaiti gosenga sikia ariko kore usine ya DC ya tinkumanya lakini bono kali gocha umanya kiro umuntu ogenda otebye umukubwa oyo gariga iwo oyo bunale gukwana oyo gatebeteiga oyo nagukwanete iga you see oyo igarorekanete kagokoreke yes lakini umukubwa igarenga umungaini mbirare gwasiora naende mbirare kwebori naki indeed mungwano utimo tumete ndamurika mirime yo kontentera magana aya how comes here atagete ko bakakungambia mirime ye igaziye nera gukora every time ne mirimo yaye geronguri department yaye haiko sawa vile bado iko na maswali question marks nchiro reports yes report si mkamilifu lakini gazi yaye kagerete konte biguro yaba ngao tayeri murigete ekirieteretie gazi yaye ngao thank you you see ituke limo egento gete gekaba ekero kiaba umo director agakimanya buna kiaba ekera akimanya akaganya umungwano yaje kumuriboti kera maithira asima mote une naro yaye yarenge and indeed akagenda akamuriboti lakini this time round konyomo director ukimanyira obori umuntu mwao invite umuntu abori timu waika bebati akamweresa buna kire mo director agakigacha oyagacha karwe version yaye ngao yegentukiria kementire kabinzali gake kai ngwakora gro yo bokera indi kegi ndiri gagiansete mu director garachi ko getegera gachi wekebuge kanina keria akateva no ekeneke ao akarangiria mungwano uria egento kwante bindi kia bete boneke mbanto kiba babwaterandiria segende kakamweresa okay akanyona kile kindi gechenchirie kereke ao akamatebe sawa nakibono roche ngokora kante abantu bali bakono kugusumbua maiteka abantu batabugatia masikani tu na kwevereria umuntu mono tuma mtu nyumbani siwe ndio director na nguvu tuma mtu nyumbani ala sasa watu na wapembeleza sikia vile huyu alikuwa anaongea kwanza sikia huyu hata audio ni record ndio hii ala but the director usinichaji mimi kwa sababu iko na hata gete kuiungia kwa na so lazima ningechangia kidogo so maneno yangu ya usiwe na shaka naye yatilie pembeni yaweke pembezoni kule bwana director akanyamazia ikaenda miezi mingapi miwili viwandani Nairobi sasa meeting kubwa ikaitwa kubwa kwa kampuni pale bwana kama kawaida unajua ama bagago chako kujigomo director gukwa na igomo muntu gukwa next meeting ingo which no ani president yase akwa muntu gukwa next hiyo imeisha naona mugabana so toka company viwandani ekero musangerekano rangirirwa kila mtu akaongea mambo ya kampuni vile kampuni inafanya kazi na mambo mengine wakamaliza
mo director igaikirubono mo manager kwa mo director libaga akwa nende meeting yere mo director agateba lero timbo ati magana mange ngukwana. I think nikiangalia hivi naona kila mtu yuko sawa, sina shida, nataka kuongea kitu kimoja peke yake. Wewe simama. Kasimamisha yule jamaa. Watu huyo wana ule kama umbea. Enzombiro. Ndara goderedia. Akamwambia hivi, ndugu yangu, unajua kazi yako? Ndio. Kazi yako ya pili unaijua? Hapana. Nimekuajiri ufanye kazi ngapi? Moja. Yendete hiyo. Okay. Iyo gwakorera zinga kientambe. Ngoko ete. Ererie. Kwabere kogontebia mang'ana mange sana igoro yakira omonto igigaiga. Lakini nanya gotebi igoro yao. Ayenga kikwache ngaki kwenyore tase mirimo buneye. How comes ya ikwe ongole tutagete kucha gontebia mang'ana akira omonto kira rituko ndi yet kazi yako hujaifanya vizuri. Wacha nikwambie leo. Hao wote wenye umeniambia kazi zao, list yao kila mtu amesisimua, kazi yake safi, kazi yako ina tatizo. Kuanzia kesho usionekane kazini. Sitaki mambo mengi. Na hakuna mjadala baada ya huu mkutano. Director alitoka, hakungoja maombi ya mwisho. Akasema tuonane next meeting. Tangia huyu jamaa atoke. Bwana, kila mtu na kazi yake. Elietangiranga nakuwa nangesali mache lakini abantu bazi kulimbwata bobe. Abantu bazi kulimbwata bobe kiagera. Kimukutata. Ndira siasa nimekuta nakiwata mukutada. But let me say this, bro. Onye gentonkere obwenete gukora onye koire emirimo y'omonyene. Ndio. Kegokonye piense. Ndio. Observe distance yao na employer yao. And that is one thing that has helped me sana. Kabo mungaini naki ogotume kubo sani gati yao no yokwete emirimo. Ndio. Kabo mungaini. And in fact, chunchuga sana ingigo kwana no muntu kutenderete emirimo no muntu kwete emirimo. One day it will be used against you. Asokore emirimo. Gakitema buno konyara minyokera ini yao. Thank you. Tema buno konyara minyokera ini yao.
Kintu kiratwara mamocho kilioro chenga ki kwa sababu we bado ni mfanyikazi. Kilioro chenga gitwara mamocho gitagusikane. Report it to the authorities. Procedurally. Omanyete endu yane Nyasaye tali mung'ainereria malika yengo tebalenga ekio montago simeka Akiakogesa gutanga amang'ana yo gosomba kanaye nara gukwambali no kwarusiriete nsombiro yes wetera gosomba kwa mang'ana toko mesombire kielindi I kama sombire ngia, by the way, nobody will question you. I say tumalize hii kazi Tuimalize bro. Nyole gazeti ya Taifa Leo we mwenye hiyo mnaenda manga sinchire wewe kile tuomba msamaha kwa sababu ndio umeenda sana. Ndio umeenda sana wa. Gazeti ya The Daily Nation ni watamange emambia bwana. Ayo